govorimo o UDBI, tada moramo razmotriti cjelokupnu međunarodnu situaciju i konstelacije međunarodnih snaga, a i niz stvari koje su se odvijale na tlu na kome je nastala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Međunarodna situacija nije bila dobra, jer u to vrijeme svijet je bio podijeljen već na blokove, istočni i zapadni, a unutar Jugoslavije kao mlade države bilo je i niz suprotnosti koje su doprinijele tome da se režim održi, morale su se formirati značajne snage na zaštiti toga režima i na zaštiti naroda. Prvenstveno tu moramo spomenuti OZNU, dakle, koja je bila odjeljenje za zaštitu naroda, koja je imala u prvom redu ulogu fizičke zaštite režima i države, ali je imala i niz negativnih posljedica na samom početku te države, odnosno odmah poslije završetka Drugog svjetskog rata, kada je napravila nešto što je ostavilo dubokog traga i ozljede na svijesti hrvatskog naroda, a to je prvenstveno nešto što se odnosi na pogibiju velikog broja civilnih žrtava, a i ratnih zarobljenika na Bleiburgu, Križnom putu i nizu tih događanja koje su se dogodila po samom završetku Drugog svjetskog rata. Zbog toga je već 1946. godine iz okrilja OZNE, koja je bila i ujedno i vojna formacija i policijska, stvorila se UDBA. To je bila tajna policija koja je preuzela veliki dio zadataka unutarnjih poslova, a tek 1966. godine ona je, s obzirom na svoje djelatnosti koje su bile također sumnjivo na nekakav način provođene, tako da je i već 1966. godine i ona morala da mijenja svoj naziv u službu državne bezbjednosti i da se iz OZNE, odnosno iz tih formacija vojno-policijskih i tajne policije, da se jednostavno priključi službi državne bezbjednosti ili sigurnosti i da se stavi pod upravu Saveznog sekretarijata unutarnjih poslova, dakle gdje je i obična policija bila. Problemi unutarnji koji su tištili Jugoslaviju, istina, zahtijevali su snažnu kontrolu tih procesa unutar društva, no međutim bilo je vrlo teških momenata koji su utjecali da služba sve bude rigoroznija u svojim metodama rada i u zaštiti toga režima, od niza materijalnih opterećenja naroda koji je već ispaćen u samome ratu, a s druge strane kome je nametnut veliki dio materijalnih obaveza, takozvanih obaveza, recimo u masti i svim tim proizvodima koje su proizvodili uglavnom seljaci. Industrije nije bilo, dakle teška situacija materijalna, a s druge strane niz neriješenih pitanja od nezadovoljstava koji su se javljali kod hrvatskog naroda radi nekih tih učinaka OZNE poslije završetka rata, a s druge strane kod Srba također nezadovoljstvo prema Hrvatima
zbog Jasenovca i niza pokušaja, odnosno niza stvari koje su činile ustaše u toku rata. Tako da je ta tenzija, nacionalna tenzija bila vrlo snažna, gdje je i UDBA i ostale snage unutarnjeg uređenja morale snažno da djeluju. No, međutim, ti njihovi poslovi su premašili sve granice one koje su bile Ustavom zagarantirane narodu, tako da je dolazilo neprekidno do otpora i do nezadovoljstava unutar jugoslavenskog društva, od neriješenog nacionalnog pitanja pa do niza drugih opterećenja koja su narod otiskivala. UDBA je već i do 1966. godine svojim metodama rada bila kočnica bilo kakvom demokratskom napretku u tom jugoslavenskom društvu. Dakle, što se tiče prava čovjeka, građanina, i umjesto svih tih odnosa koji su bili proklamirani Ustavom, bratstva, jedinstva, nacionalnih pitanja i tako dalje, sve je to bilo palo u vodu i svakoga dana sve više i više je bilo nezadovoljstva i raznih ekscesa u društvu. Posebno bi trebalo naglasiti da za Hrvate je Bleiburg, Križni put, Jazovka i ostalo, a za Srbe Jasenovac bili nešto što je opterećivalo te međunacionalne odnose. Zbog toga već je 1966. godine UDBA prešla u službu državne bezbjednosti ili sigurnosti, i prešla je prema SUP-u i tražila su se neka rješenja unutar društva da dođe do demokratizacije od nekih stvari u društvu, kako bi i međunarodna zajednica imala drugčije poglede na cijelu Jugoslaviju. No, međutim, i niz napredaka u industriji koji su izvršeni i uvođenju radničkog samoupravljanja i razvojem ovoga pokreta nesvrstani kome je Jugoslavija bila na čelu, nisu bili, iako su bili pozitivni koraci u tom pravcu, nisu bili dovoljni da stišaju strasti koje su se javljale unutar ovoga visoko polariziranog društva sa tim nezadovoljstvima. Tako da, recimo, već još jedan problem se tu mora spomenuti, a taj je što poslije rezolucije Informbiroa došlo je do strahovitih pritisaka i jednog nelegalnog rada UDBE što se tiče prisluškivanja, optuživanja, pravljenja dosjeja. Dakle, svi građani umjesto da su doživljavali nekakvu demokratsko približavanje demokratskom društvu, sve više su bili opterećeni strahom koje je širila UDBA. Tako, recimo, posebno za vrlo male sumnje u nekoga da nije privržen režimu ili da nije dovoljno prema njemu raspoložen, ljude se slalo u zatvore, a jedan od najozoglašenijih zatvora bio je Goli otok na Jadranskom moru. Tako da umjesto te društvene ravnopravnosti naroda i narodnosti, zatim ravnopravnosti građana i ljudskih sloboda inače, dolazilo je sve više do konfrontacija
i taj sistem je zapadao u sve veće i veće poteškoće. Dakle, rad UDBE bio je velika kočnica za bilo kakvu demokratizaciju društva. Bilo je niz pokušaja prenošenja određenih prava na republike i tako dalje, no međutim taj rad UDBE i njezinih institucija nije popuštao, on je bio sve teži i teži kamen smutnje i opterećenja za život u Jugoslaviji. Tako da, recimo, ja kao dijete se sjećam da je rađen jedan posao iskop kanala na Jelas polju za pravljenje rižinog polja. Onda su dolazili ljudi sa svih strana dobrovoljno, pod navodnim znakovima, jer recimo jedna pjesma koju smo uz kazan slušali od tih ljudi koji su prisilno dovedeni, ilustrira o čemu se to radi. A pjesmica je glasila ovako: otkad sam se rodio, radit nisam volio, ali sad idem drage volje na rižino polje. Dakle, jedan građanin, seljak naš iz Gunje je po prilici ilustrirao kojom slobodom i kakvim je on putem dobrovoljno došao na izgradnju rižinog polja na Jelas polju. Tako da puno toga je na UDBI, odnosno moglo bi se reći za nju, još da je vršila pritiske ne samo unutar zemlje i na svoje građane koji su ovdje živjeli, nego da je i na sve, posebno političke azilante u stranim zemljama, i to posebno u zapadnim zemljama, da je vršila čak teror, ubojstva i tako dalje, tako da je bila ozloglašena i u zemlji, a i van zemlje. Evo toliko, ako imate još